abagese nibagira ngo kushisha eby'obuhangwa kurya higuro muri Kyenjojo obw'eminyeto barukutema emiti omevera na no kuhingoma bisharra barukurondo kubarabeho sontilenga okulinda obuhangwa obuntu buyamba ensinganto kukozesenga zabo mu mirimo nka beija kwokya ebyoma kukola isoke kusona ebyalani kwombeka emirimo nk'egi babebembezi ba Kyenjojo nibenda eminyeto okutamana omumirometero murwari kandi beharena n'ebitokoza bwonko CDO Arohano form a very big and extensive and expansive savings and credit cooperative. Uganda Microfinance is eri hamuhande eti erindirize horakamale ekyo kuyegeni bagamba titulina capital titulina byalani ekintu tukyate murundi gumu twenda abantu abatarasomero nakati twenda bo bebere bomugaso leko bikantekereza kugenda isomero niko kumara beyond now so nsakwebesaaho tukozengaro zaitu kandi tukora emirimo ataleyo kusiso kangu amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.